Pero kung naman gud kay acceptance guys, di siya lisod ba, di siya lisod tunlon good ang usa ka butang nga nahitabo na. Kanang, nahitabo na siya, move on. Pero sa forgiveness man good, I don't know if like, I mean, everyone man good is like, kada ganing, dapat yun ako na pasayloon kay para malangit ko. Pero I don't believe in that statement, guys. Gidunggab na ka, pasayloon ra nimo kay gusto ka malangit, nabuang na. Wala kay kidney. Kung nadunggaban ka diri dapit. Di ba like isipa, dili manggod ka mahimong maayong tao kung sige ra kag pasaylo. Mura kag people pleaser te. Like for example, gidisrespect gyud kag taman. Gi-forgive lang nimo kay dili lang ka gusto og samok. Takes a lot ba? Like it takes a lot gyud nga to forgive someone. Pero also sa pag-accept sa butang, it takes a lot pero nagsugod na gud na sa imuha na nadawat na jud nimo ang butang. Pero forgiving someone, ambot dili siya madalag 2 to 3 days. Di siya madalag 5 business days hunaw-naon. It's bugat jud to forgive someone who did you wrong. Para di dayon.